Normala Kenyam Bia Kamal ka Nwar Online TV channel and the Manduni Sham Kos Nyamala no Rice Ban Rach Katin Konalat Corodian Guasame men Bana Queen Pin Kim and Dongde Kondialing Balajan Lugan Walaman Cha Luk Kachanga Waldi Kapai Bakal Rankin down and down Bakal Again Gorman Obanya Yakel Lara Rode Bala men Chalar Queen Quarki Queen Gwene no chalar no take a fund to share release la yo to share release the bano link to ba queen kwar balat ka kere wika South Sudan no kenyam bana manana shalar and wala ka court ki gwalu bana jeling ko gor kon di albana te ngaj muro no ngumi shalat ki ngumi chore lat gwada dana loko luktin ko luk da ma char ngoda we ka wenyam no chirmana ngai kon en gor kon leng de lungo no ngumi chore lat ki ngumi shitwo ka ngumi shalat dan wala re loka dan lat kaman ko gor kono ban tin kon to ban ka ngaji no ko nguni der gwano de kon channel de kon support de kon chonkel ta dan de ngande ko nyam kaja an gor no bi channel bi support mi gwe ja ka YouTube ko subscribe mi kana subscribe ko mi gwe ja ano ka Facebook ko Facebook page ko je follow ko mi te mi ci bari ba shamala shube kaji ban report me ban jeling ala report nyam dan de ko dan palpin gelem de en wala Ramadan chanan gwalok gadwi lampoch jen bukon dung bana linga mandana chalat ka kwide ngumi chalar gwadan loko jetin banje linga je report meni South Sudan National Legislative Assembly ramen la loma kar kiram letin ne gadwi lampojen wala chanyo ko michonga je niam lok ke jen kwiri ga medana ci tuwa kana sar ka goyin medana ci goyin ka kane dia la konen te ka kume ke te ka pa da SPLA ayo pin Dr. Machar garu lampo jaram danan cha goyin ke ti ken walle chane dangro cha gatich jaram la diodien no jen che testified ke che testimony de che jalat tayi dane kap ka je waje ka gwada din ke ngum shoda la ra writing ka jen report men kon linga Ajen chala duobe dan kap ke je deni National Security Service are wiki Juba ko jen kap je wiki Juba ajen chala do ne ka jom chala dan garwi lampoch ajen re ka mo tuwa ka changwel kel ka pay diok won kin dangro jen dangro with diech chala do ne jen gere ka turbile we ka duop en chal ke Pope Francis Road na re wiki Juba nyen gwal dana we keja jenen gwada mo security officer as you can turbile gana capture kane de gane ya jakja jono ya gor garu lampoch ya kabeje ke report danan chalat jenen mi chine ti ci gaba ne shaja approach na bin keje kane tin content ladini national service security ke national security service mi ci ga chubo a ci kan turbil garu lampoch gana capture gana jono barar no an gwada mo ci garu lampoch ga jogo gwaye de yana nyot warga ko jin muka ko jimi jilat ko jin lendi la ja ka ba warga cha ja ka bloro bang ciran ci de benta me jo to ay ngaka ka bi ci de mi to a changa gwante arbo la bi ka warga mi ci kamrar ko ngai kon siase enemi bi warga bi kamrar dana kebi ila ro cha order ke chana me chalat akwer nikir mi chawti je ka warga no to waran teten ko te warga mula kam karan ko je na kwar ala ne kontin la loma karki members of parliament kan dikan ga chuong te mala lar ke ki mi ngai ke ne dialo mu waran kep ke la war ga la ja ko na nu ke yo baran kul be kep chara na kap ka lora banka tet la bi ke warga bi lar no chawar ga mi shangun kap ke je bi sho we no gwad mi che jogon che ke jogono ngone ngade kam e warga na cha jo tele mi chala warga na cheng tele warga bo bi ne dil nang chala do na ngwas mo mi chine de ti chikan logo no bika warga bikane nyut ko ngai je no goro der ngaje no mete ke legal authorization ka do bran yan ke je mi chalat ke te warga mi cha gor mi nyoda no je yan je kwine maka da chu ngaje no cha warga gor kara ma gor nga ngwada mo kene la hargi ke kene la lok na chu jonga gwan wan gwada mo chu akwa ka kanin ngwas mo kan officer garu lampoch chela de George no ne ka ju ne ton go ta ka long bat ko sia insist ko dong dia nang ka bom ene ya kon chile kwer kwa nang jeni sho willing li chang mental warga me cha kame an gwaza mo men te gwalok
charach che jillo ke court che jogo no nene chel la ro nene ajene shi officer jogo no nene ajene telemi shale o jin members of parliament mi chalar no baji dil kap no ajene no gwa cha ejik tin ka chalar kap ju baji kap tang tele warga ban ngai kono kan wot ka constitution la mo la ka gor bad hir cha ngot cha galel cha ga yar na me kel mi cha gwar pin ko mo kap ji ka jiran kum la te warga mo ba gor ajang jen gon ter ke mo ba no ka be ji yen den la te warga mo ba gor bad jen kana kam warga no chang man cha object ka kuyin dan yan gaje no jene ran moni chola chwayo jo no dunala o cho ba etel kor ki eterwal no gwaza me tela do ne na gwade kabjetin jene te ka kwa da shanang cha mobile phone da shanang cha identity document chet ka passport ne ka cha kanang ne titini ina kana atim to ko ken ke kwa rejel ke je cha kanang kan diala ken ji kan officer to ki din de tone tela do ne nyinga dial cha kanang cha ga wuch re torbiel jene cha kanang kan dial chawlat ka turbil dodien ala turbil cha latin security min basan la na da kap ke je jene chawlatin gwada cha latin jene cha lat kam ne dangro ne de jel ka mech ramkel cham ramkel chui de tiken dial ka mech ngwatmo jene che dier long ko man dana buto ko je ko makap ko ji ka ba tege din de tekel ke ji taje campaign din dangro de rande ne dier no buto ko je mone ajene ngwazo mo cho te kerwal motor mi shude to kam de nitin konin tinte kam dien ramkel ke chola no wida kom ke je a moy ke wide ke bi ko che bukule gwich no ani ci dam ke lo dien chala ro no anang ne je no kane de konin te re torbil ke je ketin chi ka ajene chu nang gwada dana sha nang tin jene sha nang ka blue house destination de en ga do lam po jena ngitin gwada dana wa yentin ajeni e blue house ka jo dana chalat ajeni chu turbil nang ka je chu ka blue house ajen gwada dana sha nang tin kan wide kana ke kan wide kana kum no so kuje mo chala jojo no ajen tayi dana ci dur ce to ka je ga do lam po la da mishit ke ne ko kan ne konti la national security service kan ngot kan gor ke te ka misal national security service act ngod to la kam karana no ne de ti kan community ke te kan kalwang mu ka ko ji ba ji din mo ke war gam nyu do chaji ka ba tel war gam chaji ngoda ya jogo no men chalat chi chong erong so ne me mi chora lat en gwada dan rajitin gadu lampo jera ma badak dien kene ko ne cha gwanche men dan ngai ko ne ka kwiri ka me dan ci to ga nasir gwada shi nwer wa am ci gi nyin tin ke de na sas pdf yen do be dan wa kemne ke ano cha ke bno ne de ko de shi nyin ka na ito ke ne kien ki ke gsp la yo yen do dan kap ke je ke yen do dan yan kene ke na mo na me jen dan cha lat ki kwide an gwasa mo cha chula do ne cha lugo me cha je kap jok nyok ko ba jo luk ka chang anti jok ne de kontin chin cha yen kel ka je ki tin de lok pot kang chol mam paldor lieutenant general gabriel doblam te tin mading yak krik camilo gad michael te dominic gad gogrik te tin ka jen point de ngad wilam po je kene kontin tin lokare wichin binami shinetin kontin laji lok shit ke presiding judge judge misalala chikala no lugo me bajelo luko konini tin ngonyam mo nyono ke konini dangro chang wal baro ka pa bakel ronkin dangro idien dangro ba ronkin dangro bakel den chang dan en ba lugo mo bajo gor ke je ke report dan en chalat re wichen binami ngai kon diale lugo me chalat no political motivated chirmana ngai kone cherom katin kon lat krodian ko mo waje ka flora bank do mi chajen ana ki waje ko ne ka kur mi chituok wan meni siasa ni jen ka do bran chalat of course ngode ne ti kan ga ne jegwer ko tele conclusion me chanin no ki kan ni ya tunyi no te ka dwer kwala la ne je ano ka nguni chituok ne evidence nyudo de gade de connect me dan chituok re which ka nasir wana ka lerdo dien gwasame take report me chala da kuma kirmi yadit and that report me jikan lat gwasame ne chiga right ana ka ku inquiry ala ku election ka te me chalat president self came yadit kan dia la koken ka ta dan en menu ku inquiry we ke je bana jelin gwasi me ke je report me ko de konte ka ngech ko ngum le rode re wichin binami
gwada dan en tikim yadi tetin ka kwi inquiry man chala jene la National Election Commission chicken announcement chicken la killer and wo chiga tiako ba kwi inquiry ba je talk before kan kwi inquiry kana talk ba na ba ka register ko vika vote kan voting period tiak emi chikana me emi shora la chikala do ne me pen o de registration de je talk o tel yoti chane release antama chala do ne ba na ideal ba kan ngire wika so Sudan ka do badana de kan kwain ke jam der tur dere yorki dere kwaru dere ja kwany ala kwara dana noge angai kon dial kon lat Carodian of course take other political parties to Carodian register chairman charanga chen party SPLA you can partner ko kan Carodian register ka chaga kam 30 day allow me that ke June 30 2026 sete kontene ba registration ba je ga ke report an chala da kume men ko kona lat gwas me jenene ke jelat mi mochanka wadi ka paibakal ronkin daro jendanga ro di National Election Commission chicken announcement mi di chicken lat kene voter registration program je tiak ano bane dial ba ka dil ngi ko do badana de kan do badera andere vote ke je ba je ngi ke je chikala do ne ba campaign ba je lat ki bna bu ga jalre which ka South Sudan ka kan 10 state ke wi dan Wellington County ka South Sudan kana 3 administrative area goza to wa ba na ngi ka do badana ba election ba je lat ke je ka report an chala da ken ere report kana me chiram dan la kur ke chairperson National Election Commission Professor Abenego Akoka Kashol chala da joje no ne ajena mi chitkana me lat ke je ko bran broader realika ko do badan de ko inquiry daraja real de jelat ke je chala da joje no ne voter registration ke voter education budget to kan ideal kontila South Sudanese wika South Sudan ko taken dial responsibility ko de kan ko inquiry de kan lat de kan kwara nok lo diena de kan kwany na me your decision ko bi ramadan no ko bi kwany ramadan lo ko bi pal she ko la joje no ne jene tama ci kuma South Sudan ci kan yu ci kan kariya leka ke ci kan yu ci kan kamrar mi bajen mi jama baje to ko je ba voter ba vote registration ba to ko je ka ba ne dial ba ka educate ke ba ka ngech ka do ba dan rande kwany ke je kan yu ko ne kan kala gwasme according to the commission kene de kon la kwar kan cha 6 million United States dollar cha kariya leka kan yu to ka yu content ba na ba ngi ke je ka do budande ken queen kwarde kan lat ke je rewi ka South Sudan 6 million US dollar ka de cha kamrara tema ko ba queen kwar ba jalat before kan queen kwar kan ben ba na ba ka dil ngi kan yuro to ba ka tup ka kan ten stadial ba ne dial ten wana mo ba ka moy ke yo ke ba ka ngi ke do budande ken queen kwarde kan lat ke je of course 6 million US dollar o ba te ka some material te ba ko shit ke paper to kona ba queen kwar ba lat ke printing kene dial content ba ko la sign post ni everything wa ba la region to tone ke report am jikan at gwasme kene ba educational activities ba galat ka ba information materials tin kon ba awareness ba galat ke allow mean that basically ba campaign ba jelat ke do dan ba queen kwar ba jelat ke je rewi ka South Sudan ka jodan chalat gwasme ni commission kana me shinaro jalong of course and Professor Abenego Akok chala da jojen wona ne kana te ga mishi kana realika ala te ke me chala da hotel building rewi ke juba wara na cha ja ko jen gwadan bu commission beretin ke bar real bagalat ka jodan kalat gwaso mene kana tama nika kol gwade da ne shiwe and commission awa cooperate with that permanent facility tele ke duel mila duelen baranta me chala do ne chicken duel ke headquarter chicken jek wa headquarter mo jen ba del bala tin ga jodan chalat Professor Kashol ki Ramadan and la chairperson ke election commission gwasame shika report ndi kan nyok mulat kenen report me kalat gwasame o de ne dial de goro de realika ko of course take some challenges see cha queen kwarcha de lat keje jema da ngai kone dagma char kan other party kan ko de register ka dagma char bongode are we ke juba re ti gen ando bran ba queen kwar balat ke je ke te re ti gen mo ngude gaye na ke report an chalat so de kon dial te ke ngeje nodi mereng ma char mo ngude re ti gen how are they going to conduct election without Dr. Machana mebo ngude question mi kware senating one ko cha goro South Sudan bo nyok mi jega of course
kir gore jelo ngono queen kwade jela chimana ngai kone, but according to this report cha funding already cha release ko ba queen kwara ba jelat. So ka core penalty be ki pay be betete ngwan to burden gare wi ka so dan chairman channeling no mal ja beni ki dar ma charo balun no chatia en luga loka jamare wi ki juba belene tok then mna wi ki queen kwar mu bala da te da kama chatin no ke report dan shalat gwasme mu gorga jeno so dan bela stable ki ba tagamal cha jo me cha jo kwen ka jen jo dan gore de nyako kon kel la general election cha da kare gwasme ne general election ki presidential election la general election by the way ko re report na me chinaro ka kreo you know ke report dan shalat right kreo jenane chala do ne la general election lo de ka kwain bo me no kwarstene you know lo de ne dialde kan kwain presidential election o de kwain ko dinigen ko de kwar kontin terko ko dinigen la presidency ano ken de kwanyone ba chagula de jojen wone ne wade na focus ka presidential election ka jodan chalat and then ka tana de ka latkan dia la general election so ne mango de tinna ka daile ma right now ajela kona la no mi kan darma chakan kon bratel do mi mom ba ngwan ba ka latkije so mo na ka presidential election yo ba kwa ne kwar konti la head Carodian but general election ne dia including ne content Carodian chunke steni ba kan dia ba ka chunke ba ka Brahma mo chon kora da kashang da ku inquire weben so na me je report dan and te go de nyaka yekel and I'm take another report mishiben ba kan nun kiye ani ya te gamal ban juka another report bye bye